Paloy nak misi. Oh si. Kawan paloy ras itu. Ah, kahit ramon kitchen lah. Mak ni ben hello tengah lah. Ah. Hai, sungai bagus kawan-kawan. Mari kita mancing. Spot yang bagus. Bagaimana perasaan Bapak ngus-ngusan? Di jauh juga perjalanannya apalah. Woi. Melepaskan lelah. Kalau jangan banjir kok tadi tidak isi. Posisi dulu. Kami jatuh nama nyuruh malah. Banjir di sini. Banjir lanjut. Kau, ada tapi kau. Ya wah tulak misi papaloy na. Tapi jatuh tidino lagi. Oh, na misi rencana balai kayak si kawal dia merambut misi. Kayak Itu dino. Ada ini. iyo, budino ada. Iyo, kita budino Ada ya Ram. Oh, kayak gitu tahu dino ada kan nih. Menyatu melebenteng jalan deh. Waduh. Kayak hati jak tepat lah. Burung barap dulu. Iyo. Larai guang danau layang aku leben. Layang. Lumiwan lah. Lumiwan yo. Lumiwan danau. Kue jalan nale. Iya, kanya nunu jalan tuh. Ngat jauh dan kale. Nawar nale. Coba nawar. Talang. Oh, ya belasan. Jadi sedia para bumbu. Lauk. Oh ya. Makan. Mungkin dia nyemot petang deh. Karena bumbu lah. Nah, ini zaman lalu. Bujur pi. Naren aja teh. Sayur. Sayur. Tuh sayur he. Iya. Itu bumbu he. Oh, tuh balik kita gaul ya bumbu asli. Itu kata Orang himba kau lah. Itu yang pi pelang himba. Itu cara itu sayur. Bumbu je lauk kana karendai nunggu daun dinu na. Dinamur kena umpan. Dia belasan lah. Pisi jerontong itu rasi pisi itu jerontong. Rasi pisi wah. Jerontong. Kue lauk kan? Enggak. Lauk ada dia kuman nak selbang. Mana selbang enak bantak. Kue aja nutuk. Aku nutuk di kolam. Nutuk papaloy na lah. Ya, pisi paloy dino roti. Minyak kalis lah kai mas. Apa? Benara kenal itu kali benara. Ore dino paloy tompi roti. Dino misi. Oh, dino misi kulilaw kan. Tuna lah. Wah, kuilaw narain. Lok tabada ya reko.
Tahu jangan tabadai bener. Lo kroma Itu lah. tabadai teroma gitu ta roti. Teroti. Enggak kok. Pukul pasti kepala hilang. Pasti. Wah, kicau. Bông. Bông. Rồi, làm mình nữa, không tốt à. Dạ. Ôi. Yêu. Wah, lenge ka tu lah. Wah. Motong. Wah, bông. Mantap. Mantap, Le. Ngul. Ya. Wah, bau. Oh, ja. Ôi, sao ta? Hajar. Wait, sampai tay. Oh, kirang. Nggak, Nyangka aku kiung. Ibu. Gorengan. Ikan juga namanya. Aja lebung. Ikan juga namanya, Bang. Oh. Bau lagi. Ngarai. Oh. Ngarai lok, Le. Iwak kan apa namanya nih? Patung. Bau. Bông kah? Wah. Kesung, Le. Oh, Bau. bau. Andal lah. Wah. Strek. Oh. Mantap lah. Yo, santai. Dia. Wih, kasih. Marah juga tapi. Lepas benar. Hah? Lepas namanya itu lepas tuh. Iya. Maka sudah ngelitik ngelubung dia. Rakinan burung. Hai. Wah. Iwak tuh bro, kan kabus. Mantap. Oi bola. Strikes. Mantap. Ya. Terai. Begitu bro. Jauh li, nganti tali muka. Hai anu. Koi. Woi, kain. Woi. Cilik coy. Maput ini. Narai. Kiong. Oh, iya lau sendiri. Tidak leket. Yang udah deket. Apa? Are nungke tu misi nusuk. Are kawan Ya buah kawan kare kehong. Noga buah pi misi bujur. Iyo, Elak dah masih arep. pantik baung. Ya itu. Jamin.
jam kan ya, kan sila ka. Mau maku tengah 2 jam lah. Wah, tuh ya. Lauk kara. Ano itu. Karena ini mereka nentek kan. Oke, bro lah. Oke, kecil gigi. Betul. Minyak jas, nila kita na pataku. Tembalang habis deh tanam supaya tahu. Ini kiring. Jogitan lah. Hai, kopi panas. Kopi susu mentega. Bisa tega. Padang himbal. Padang himba. Mantap. Apa istilahnya lah, mantap lah. Sambil nyirup apuy. Penyurup ya. Kau sambil nyirup apuy. Kawal nara mau kawal silang. Mulai itu sama kira nyirup. Iya, no, timbangan ko. Ay, masak. Oh, to, iya. Papaloy masak. Palu na ito, kung yelo na eh. Oh, iya. Kaya hindi paloy yan eh. Panaray kayo ko. Wah, kapanggang, karek dyan ito. Tirek-tirek ko na eh. Tawang din eh. Pancok lang. Makan besar. Pero, tuh yun. Tuh, apa? Lauk rasin. Okay. Itu nara aja tuh. Di ko tamu tamu palu. Ajite keluar lah. Ano ora dito naray ko ano stick Stick lah. stick ano nyedot palu nyedot bari nyampi tumpik kehidupan di hutan ano Mau jujur di hutan kehidupan mapancing di hutan asli loh. Tega sih. Curuput. Ito ano. Ikan dan.